Maboonwa Parish Ibanda dinare bashabire kukozesa ebiconco byabo ebiruhanga yabahire omukubasa kuhereza mukama na no kombeka amaramizo baba bari abo kwija kuhungura obukama bwe obo mwiguru. Ebyo bugambwe Reverend Father Robert Kakuru orubwana mukuru ahabwa Maboonwa Parish aha mukoro gwo kujaguza ekiro kikuru kya Parish Day eya Maboonwa hamwe no kujaguza ekiro kya Pentecost kandi aho mugenyi mukuru abira Engineer Dr. Silva Mugisha. Amwe weta bashabi, amwe weta ba bishop, amwe weta ba pastor, amwe weta amazina mengi mnoga. Aba apostle konka kuza kushanga imbude mingi oshanga cyoncho yakwa chine sigasira abantu kureka nwe chikora ki no kigasa. Amina. Reverend Father Robert Kakuru agizire ngo abekereza batanje okukozesagye ebiconco byabo umukuhereza mukama omwanya gwo kuguma barukweshereka. Kora wene choncho choyine oyebuze choncho eki kigasire tekerezi. Reverend Father Robert Kakuru nabwe agumizemu yashaba abekereza okuguma nibajaguza ekiro kya Pentecost ahabo kuba nibaba nibijuka ekiro ekyekerezi ejo yazarirwe. Ekelezia neshake yazirwe ahajochiya echa Pentecost. Amina. Tuyaha no celebrate gananga tuzabuza amazago gachi ekelezia. Happy Herbert Mayanja or chairman w'entebe ya gatano ahabwa Ibanda district asimire ekitongore cha National Water and Sewerage Corporation ahabwa kusya amezi omu bicweka bingi omuri Ibanda bitu nuko kushaba Engineer Dr. Silva Mugisha okongera kuyamba ebicweka birukuru. Kandi yenda kugambira ngo amezi kutukosaga National Water muri Ibanda municipality amizi ubona nagaraga uruki sub county omwanya gwa kweta mukazi tinza kongera kubiri ngo kutereza Alice na nakugambireho ntunobu egomborege no kwereza abantu amezi abibanda municipality arukugamba nko mugenyi mukuru Engineer Dr. Silva Mugisha asimire abebembezi ba Maboonwa Parish ahabuhindura okweshongora kandi bakatandika kweshongora ebyeshongoro ebirukwisa abantu omuhimbo gukuza umukerezi. Ngano rero tukamanyire n'ishongoro ry'abarizi ya pionnier guha yoha ebyazari okugetari musotweda kurama rokwe nabyo n'urungi kokana n'ibyo kora n'ekoraki n'inungi nawe cyo twafanye mu rukiko twenda kuzamu na kibishopu biza kuba ambassador wanyu yo kurengwe koreri twatwakai agumizemu yahamza abantu b'Ibanda oku nkabebembezi ba diocese yambaja bariyo nibenda okusya esra mpango ombebwegese na munonga aharengo rwa primary. Ekyo natwe twera tukigambeho turebe efforts za government yitweka nkabebembezi b'ekelezia ntubasa kuzongera na hosta tukongera quality y'amashomero gitu kuba kutereza. Gasha kwa Steven Mujuni ahabwa Sky TV Agenshon.